Di purong supia long kavenay bang ingkoyapan pulis atum kinep. Ang ho long max kawe bike scooter thak bang hinigatar thang alam pensi kinep. Hamren Ward number 4 long dihugit thomapong tomonar wepen hem kapanahok. Veterinary Department pen African swine fever aputhak phirang kiamai kipa. Kardam katni sa birta than bang nili junaliti mungpi non birta ang ton pen arjuik tha. Karbi ang long a police penta ang hualong max pen kachidip de pen bike scooter thak bang hini kachar thang atumapan kilang pangching pontanglo. Ing hualong max pen kachidip de pen bike scooter long bang hini kachithap atumapan Karbi ang long a police atum lang pangching si aruner kepani di purong supia long kavenay bang ingkoyapan di puthana along ponsi anutin pan lam thamam pachetok tekang. Coronavirus abur pen kaching raijia pan max pen inghuwa long kachidipta isia towarlo. Government pen kapacitak ateng hong kibang ahud abang putin ta inghuwa long max chidip nangji. Inghuwa long max kachidip de abang pubang pia tumapan karja pen se kaparo po aday patu nangji puta lamtoy kipi paso. Lason si lockdown ke do ahud bike scooty long bang hini chithap long liputa lamtoy peklang pon. Kang kir kang hap kisik chita pora hud hamren arong supi ward number 4 ang kang tomonar wekit hepen hemrit kapanahok batay ki thom pleng tanglo patumi aruni phai troxy ani kang sampor phai ki thoma pora hud stami akili tomonar wekit hepe ka jok hamren ward number 4 ki parlo ang kang along pinangan hemrit lapen ka chu ka chasam aharmu kana hok do tanglo tili arong arlo PKBA mission center chukidar ahem lapen kisang ahong phala sa nung hai hui ki oil lab theklong Tirki marong sitami hemasar nung ki oy pendang lok kovia rong anta inglong et kusi chinidun. Tili Robinson rong hanga rong ame Karbi pur rong hanga hemki ang to namatsi ki japi thai ajok ki do ki thaka thai anta avidet anpin lo. Hemar lengki theatum abang kabia phisi men hem ki japi rai ajok hemar lo ahor muhor taranta hino laplo. Tong sikot pen hem ki ruwa birta longsi Hamren ward number 4 ward commissioner Lahore Kropen adima long an palidunsi Kichokijun ason pendang lok ason akira pajirdam pinile thota alang lilepen ward number 2 ward commissioner longkendra hansi atum kahumri pedodam thusi hem kachidiba phan tin la pen sanghan hehu kira pajirtekang ang pota sorkar pen akirap kilongjia phan DDMA longta chengki chithan pidun etlopusi crossang ho pen pachini ward commissioner Lahore Kropen tong sekot mithanga ki pen lapuson kirap kilongapon kisung ki pho hem pho tum pen kachuru pajirpon Karbi aherai pen ajok nili hema bang ting an phang holo na pen hemo hormu ta mena an lukson lo pen hem ke do osomara ki bitum ba hini be nili tuma nili bang ta harit kam chuklam dam jui lo hem phu bang ta pin so kleng pen ku be aklim chutuk dam jui nili tuma hem pilo amala su hotsi tumon arbi aherai pen ajok la so nili hema bang ting anta ponjap lo arpong anta lo pen hemo hormu kasu harlo mena an lukson lo proper hot nili patumi bai trok malom nang humri lo monstame nili kerap kapijir ni nili ning hang do pusda nili war commissioner hoye hin pen tame curfew do kop ke bon gari motor ache leng lede da jok padap nili jongjung ke wang thusi ke chua sang lapen jang thu dali lapen ting e ban nili jongjung pen pijir tekang lo lapen thua bang ke district disaster management pen stame kap kipi pajiri pia phan nangka humri ya phan nili mondor phan stame pachini lo halang le tum nangka humri phan tame nili pachini pon thula Hamren rong supen phirang ke hundo propen nake lo birta District Animal Husbandry and Veterinary Asahem along Aruni Pioneer Cap Ani Karbi along Autonomous Council EM Tarendra Brahma District Animal Husbandry and Veterinary Official Dr. Dilip Mahanta Lapen Pig Farm Manager Dr. Hongbari Ingtipia Tumpen African Swine Fever Aputhak Pirangki Amai Kipedopon Pirangki Amai along EM Tarendra Brahma Pen Kaning Jeke Nonamat Karbi along African Swine Fever Avor Avelang Non malom ajhak arong along akaprek akisopen pinangan along hong kitia pai dolo sitami Karbi along la so nang lelelang pusi pachini
African swine fever aputhak pinangan amuni datum chini pameme pen social media long pachithang taparatiti lasikuna ne jong silong hong kisodo pulote veterinary sai kamapan kapachini phijia pani em brahma pen pachini ponthu Lapen Lapu District Animal Husbandry and Veterinary Officer Dr. Dilip Mahanta pen kapachini ponki non malom Karbi ang long long hong aso kapang ring jiapan sita akaprika district long pen kiwan vede jiapan ta pirang kia maya long radapan kachuning ripado production বঢ়াবলৈ ক'লো কিন্তু এইকেইদিন লকডাউনৰ কাৰণে অকণমান কম কৰি আছে খেৰণিটো আমি বাহিৰলৈ সিফালে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ গতিকে কেইটামান দিনৰ পিছতে আমি আকৌ বঢ়াই দিম আৰু কোৱালিটি কেনেকৈ ভাল কৰিব পাৰোঁ সেইটো চেষ্টা কৰিম আলোচনা কৰিম কি হৈছে তেওঁলোকে এই সংক্ৰান্তত বহুখিনি লিফলেট বনালোঁ আৰু CM ছাৰৰ লগতো আলাপ আলোচনা কৰি ইতিমধ্যে ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী মানুহৰ লগতো যোগাযোগ কৰা হ'ল আমাৰ মহন্ত ডাঙৰীয়া ফাংচু ডাঙৰীয়াই গ'ল আলাপ আলোচনা কৰিলে এইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ সহযোগ পালে আমি নিশ্চয় সেইটো প্ৰতিহত কৰিব পাৰিম বুলি মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস লাইনটো আহি পোৱা নাই মাত্ৰ 27 তাৰিখে গৈছে 6 দিনৰ মূৰত 2 মেত ঘোষণা কৰিছে ঘোষণা কৰি আমালে মেছেজবিলাক আহোঁতে আৰু 2-3 দিন লৈছে পৰহিহে আমাৰ ভিচি হৈ কিছুমান কথা আমাক কৈছে গতিকে এতে আপ টু ডেট হোৱা নাই একদম নতুন বেমাৰ আপোনালোকৰ জেনে আৰু এইটো বেমাৰ হলে সব কালিং হ'ব ইন দ্য মিন টাইম এপাৰৰ পৰাও বহুতখিনি মানে যথেষ্ট দিব পৰাকে মানে ভেকচিনো আহি পালে বিহুৰ সময়ত তেনেকুৱা লগে লগে মানে ডিসপার্স হৈ পেলাই মানে জাগা জাগা পঠোৱা হৈছে কিন্তু হে আৰু গেপ এটা থাকি যায় কিছুমান মানে কনসিয়াস কিবা আছে ফাৰ্মাৰ বিলাক আছে যত নেকি নাই মোৰ গাহৰি হওক গৰু হওক ছাগলী হওক মই আগতীয়াকে ভেকচিনেট কৰি থব লাগে কিছুমান মানুহ আছে তেনেকুৱা ক'ব নালাগে বুজাবও নালাগে নিজে নিজে কৰে সেইবিলাক কিন্তু কিছুমান মানুহ আমি কৈও নুশুনে মানে নুবুজে আমি আহিম তহঁতৰ তাত হলেও আমাক নৰখে মানে গৰু ছাগলী বা গাহৰি এৰি দিয়ে পথাৰত কেনেকুৱা গাহৰি ধৰি আমি ভেকচিন কৰিম ভাবি চাওঁচোন গৰু হলেতো আমি যেনে তেনে কিবা এৰাল দি থৈ দিয়ে ৰচি কিন্তু গাহৰি ক্ষেত্ৰত বহুত দিগদাৰ Pirthe adang pialong coronavirus mate COVID-19 non anta ingdang bomlang. Laso kiso India det along pen angparta Assam along ri along ta non anta kangdang bomajok. Sorkar, donors, investor, NGO, individuals lapen rat atum thurpak pen COVID-19 na kiso awurapan ke perem jasai ki claim do desang si pen claim nang koklo. Lason thot si Karbi ang long along si Tami kidam tang pinangar ni pen People Initiative for Rural Development mate PIRD NGO atumta labangso COVID-19 pen kachisong along kengkam Chijordunsi New Delhi along kido NGO kabil RCRC atum pen patirbi ponsi chimit me pen sai kedeng thek ponlong pini aruni final cap ani le thota West Karbi ang long angkang Tharvi Chirop LP School ahem along kiduk mu chot don trok cap raplia hem tun lapen rong minder ingchin lang so hawar along don pokep rat trok kadu ka be don pharoi sira don ingkoi ahem tun atumaphan sang dali ki chojang tu lapen sabun hai hui kirap pajir pon kidam tang pinangani pen la so sai cheng si piniani an PIRD NGO pen don pharot trok se ahem tun atumaphan kisung anghor pajum dunlo pini bang so sai kideng along PIRD NGO may pu dilip teron pen kachipa hem pupon asayang dengalong Richard Marak Dorsing Timung lapen Joy Sing rong hangatum chirap chito dun dong kamakam rong supi pen perang ke Kelvin terang pen angke lobirda non malam so porpan birta mon ton peksena Looking for your household essentials? MS Fangcho Stationery, one-stop destination for your household needs. Here you will get table fan, ceiling fan, mixer grinder, rice cooker, groceries, electric items, plastic items, gift items, etc. Moreover, 5% discount on stationery items and 10% discount on table fan, ceiling fan, mixer grinder and many more. Stop pondering, just shop right away. MS Pangcho Stationery, Rongkhelan, Difu, Manja Road, Karbi Anglong. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ
Start here, right anywhere. Eastern Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkila near Don Bosco School, D4 782460 Assam. Easy finance available here. For more information, kindly contact Sales Bokazan 78961699021. For both D4 and Bokazan, you can contact 9957988008 or you can mail isanmotors@gmail.com. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাই দি ৱেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Namo piputhot birta along huang thulo. Ration card ke dolapen kawe pachingri pet pen socheng constituency Meghalaya ahoy kidayarat aphan prekja madima long aruni phai troxiani NFSA sang hemplak hemcher pangrom et arong tinalong ta idon sang lining koi kipipona birta phirangke hondor kropen birta nangpale. Labang so sang laki kaduka viara dapan sikapanong pinakapot long thai lapen cetang thai nang jipura em rup sing teron setami along tin sang kirona dema long kahumri lapen kelang cari padodon rumphom so cheng lang kircha mukoiram rupai lapen lang erdang hai hue dema long ki amithang pen amata radapan kopi ko sona sang ma than pajirmisi kipi ki pajira sai chirapdon along tin along setami radatum nonamat kopia kiduk akisung pen sikachetong nangma lahaya putha kachingki kachithan pado sang pen angpada kaprek akirap setami radatum kilong jiapan sorkar long kachingki kaching waidun pedobom lu pusi aning pethetikang so cheng constituency angkang adon tin lapen ahom tin setami sang long dun dedet pu alama bangki kavedet jiapan si bor iponlo la solong radatum ta choklim kachipi kachipajir thek jiapan ki klardak pen kachingki chithan nang ji lapen lakha chithan paminang ji putai em rup sing teron pen radatuma phan arong tin along ta chuning ritikang Difu Circuit House along labor sai ki claim dun Izul Haq ata thom kebraner ke pressure ki sopen Difu Circuit House ki damator adungalong crep hidaman aprandam juilo pressure ki sopen Difu Circuit House ki damator adungalong apran ki dam jui Izul Haq Difu matipung gas go down adungsi boha kido arong binong ke Nogao district Dhing police station ki parlo Dhing Dupagoria sorpusi chinidun kidam tang pinangani pen lo pressure ki so kachulong det piadang lockdown ki bi pen piniaru ni finer cap ani sai ki claim dun jia phan ke bar cheng lo bonta pressure ki so pen apran dam nang jui lo puta ahema soratum pen pachini 2 ঘণ্টামান হৈছে শুনি পাইছো মানুহটো আমাৰ বনি যায় বলে এতে মৰি আছে তাৰপাছত আমি শুনি কিনি সবে আমি আহিলো আইকিনি যাছো ইয়াতে পৰি মৰি আছে তাৰপাছত ইয়াতে কাম কৰি থকা মানুহ দুজনে তাক 300 টকা হাজিৰাটো মানে মোক দিলে দিকিনি কো ডেড বডি লৈ গুচি যা যোনটো মানুহ দিছে ইয়াতে আছে আৰু যোনটো কন্ট্ৰাক্টৰৰ কামত আনিছে কাৰণ কন্ট্ৰাক্টৰটো বিচাৰি আমি পোৱা নাই তাৰপাছত আৰু প্ৰেছৰ মানুহ আহিছিলে পুলিচ আহিছে আইকিনি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি কিনি ইয়াতে গৈছে আমি ইয়াতে ৰখি আছো নামটো কি নামটো লৰাটোৰ যোনটো মৰিছে এটাৰ নাম হৈছে আজিল হক বয়সটো কিমান হ'ব বয়সটো আপোনাৰ 38 Pinikar bi prayam tay man kila pons kang ton peglo do me thak me kurwang thu